Dr. Busuttil, Tonja Fennek kien qarbi ta' xogħol. Dr. Busuttil, għaliex int skomdu jitkellem dwar konkosta materni? Għax qed tħossok skomdu, Dr. Busuttil. Sorry. Tabli li xtrija inqas minn 2000 euro meta propjament xraħħa 25,000. Daħħa xin nisbi. Ma tuġeb xejn? Dr. Busuttil, sajb. Ma tkun bil-lif? Għaliex dawart femtek u ma tridx il-Kummissjoni Elettorali tinvestiga. Grazzi ħafna lil kulħadd. Għaliex dawart femtek, Dr. Busuttil. Dr. Busuttil, min qed jgħid il-verità però inti jew Marlin Farrugia x'inti qed tgħid li l-ftehim għadu ma kienx konkluż u Marlin Farrugia qed tgħid mod ieħor. Forsi nistgħu niċċaraw Dr. Busuttil din. M'intix komdu dwar għadi xi ħaġa li se tmur quddiem il-poplu Malti waw. Mirzbet kollu naħseb li inti m'intix komdu. Il-poplu Malti waw ġiet isaqsi. Il-poplu Malti waw ġiet isaqsi. Illi kull min Ma dan il-ftehim. Ma dan il-ftehim huwa konkluż, dan il-ftehim huwa konkluż jew kif qalet Marlin Farrugia?